लखीपुर ऑनलाइन न पुथोक्सबा जुलाई की तांग 16 युमसकेशन निमित की खोमजिन पाव ताबिरसी अहानबदा मरुओय पाव रोहन कुमार झा कासार की डीसी ओइना थौपुरगनी अदुगा कासार की डीसी कीर्ति जोलिना कामरूप जिला की डीसी ओइना थौपुरगनी तोंगान तोंगान बलूप कयाना इचाउना अवाबा ताराबसिंगदा तेंगबांग पीबगी थबक मखाताना चथरी मतम सांगना तकनदुना लाकपा ओजासिंगी तोलोप की मतंगदा वाफम खरा फोंदोरकले मणिपुरदा कोविड की अनोबा केस हेनगलकले लेंगा की मखादा लेबा स्कूल सिंग थासिगी कुनमरी फावबा क्लास तोबा थिंखरे कंगला मनुंगदा माइचौ तरेट की मितम खिनबिउ हाइना सिकोना फोंदोरखरे अमसुंग कांग टूर्नामेंट ngarang MNC निंगथेमबमना LEC बाबू पराबु माइथियनखरे हौजिक मपुंगै पाव ताबिरसे आसाम लेंगा की याथंग की मतुंगिना हैलाकांदी की डीसी रोहन कुमार झा कासार की डीसी ओइना थौपुरगनी अदुगा कासार की डीसी कीर्ति जोलिना कामरूप जिला की डीसी ओइना थौपुरगनी श्रीमती कीर्ति जोली कामरूप की डीसी ओइबतनतना गुवाहाटी बायोटेक पार्क अमदी आसाम बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल की CEO की फमसु पुरगनी नाकल अमरोमदा नागाव जिला की डीसी हिबारे निसर्ग गौतमना हैलाकांदी की डीसी ओइना थौपुरगनी हाइरी तोंगान तोंगान बलूप कयाना इचाउना अवाबा ताराबसिंगदा तेंगबांग पीबगी थबक मखाताना चथरी पालारबोन यूथ एसोसिएशन ना लेपतना चथरकिबा इचाउगी तेंगबांग ngarangsu मासपरा चिंग लेकाई मयाई लेकाई अमदी मखा लेकाईदा तेंगबांगी पोटलमसिंग येंथोखरे ngarang punna yumnak चामगी यांखै हेना रिलीफ जेंथोकी चामना चीनी थुम बिस्कुट साबान अमदी सोयाबीन चिंगबा पोटलमसिंग याउखी रिलीफ असिदा कोम्बिरे कैथेल रिम्स साउथगेट लम्फेल पार्ट इम्फाल दगी पोलेंड्रो हवाई बम अमदी सेगा रोड थौदा भाबोक लेकाईदगी राजेश थांगजमना लुपा लिसिंग तरा सेल की मतेंग पांगलखरे हाइरी मखाताना अतै इचाउना अवाबा नंगलबा खुंगंगसिंगदा मथौ ताबा पोटलमसिंग येंथोकननबा होनाजगनी हाइना पालारबोन यूथ एसोसिएशन की माइकेदगी फोंदोरगली आसाम की इसिंग इचाउना मरम ओइरगा अवाबा तारबसिंगदा तेंगबांगी पोटलमसिंग पीननबा इम्फालदगी यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट UPF मणिपुर की प्रेसिडेंट नोंगथोंबम रूपचंद्र मैतेना लुचिंगबा UPF की मेंबर तराना साबा टीम अमना ngarang ऑल आसाम मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन आमसु की कुथांगदा चाना थकनबा पोटलमसिंग आटा बेग तरेट थुम बेग कुनमरी सोयाबीन पैकेट चंगा आलू बेग मंगा खुसिनखरे चाना थकनबा पोटलमसिंग खुसिनखिबा सिगमरी लेनना UPF की प्रेसिडेंट नोंगथोंबम रूपचंद्र मैतेना हाइकिबदा UPF की मियोय तराना साबा टीम अमा इम्फालदगी लाकलगा कासार की इसिंग इचाउना तुमक्रबा मफमसिंगदा खरदंग ओइरबसु मतेंग ओइननबा हाइदुना लाकजबनी मसिदा जिरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन JDO अमदी ऑल आसाम मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन हमसुना ओकपीदुना अमति मतेंग पांगबिरखिबसि नुंगाइजै हाइखि आई मिंग नोंगथोंबम रूपचंद्र प्रेसिडेंट यूनाइटेड पीपल फ्रंट मणिपुर अखोइना असि लाक्सरिसि मियोय तराना साबत टीम अमा इम्फालदगी लाक्चरगा कासार की इसिंग इचाउना थोक्रबा सोहलब मफमसिंगदा खरदा ओइसु मतेंग पांगहेदा लाक्चबनी अदुबु ngasi अखोइना लाक्चबा मतमदा JDO अमसुंग कोगी अवापलिगी अमदी ऑल आसाम मणिपुरी स्टूडेंट यूनियन ओपीदुना असुलो मतेंग पांगबिबा अमदी हेना सोक्सर मफमसिंगदा मतेंग पांगनबा सेम साबिरनिबा जिना कोइनसु थागचरी लोइना अखोइना चननबा होनाजबा कांदा UPF नुसिबिदुना मतेंग पांगबिरगिबा मणिपुर की इचिनाव अहलमन फाइ खुदिमबो UPF की मागेली थागत फोंगसे आमसु सेंट्रल कमिटी की जनरल सेक्रेटरी कब्रबम विक्रमसिना फोंदोखिबदा इम्फालदगी UPF मणिपुर की प्रेसिडेंट नोंगथोंबम रूपचंद्र मैतेना लुचिंगबा टीम अमा लाक्तुना आमसुना इसिंग इचाउना अवाबा तारबा मियामदा पोचै येंथोकबा सिदा UPF की माइगैदगी चाननबा पोचै अमदी सेल की मतेंग पिबिरकबबु आसाम दा खुंदारिबा मणिपुरी मियाम की महुत सिंजरगा आमसुना थागचरी हाइना फोंदोखि आहान वक्तदा ngasi UPF इम्फालदगी थोमी सिंह ओजा मैम ngasi लापीरगा अखोगी कसार नत्रगा बराक वैली की एज ए होल सिदा अखोगी इसिंग इचाउना आवना तारिबा इमुंग मनुंग अदे खुल लेकाई सिंग सिदा अखोई आमसुना चचरगा मतेंग पांगजरिबा सिदा मतेंग ओइनबा हाइदना याम खरबा पोलम सिंग अखोई खुसिनबिबगी दमक अमसुंग सेल की तेंगबांग कया अमा पिबिरबगी दमक अखोई UPF इम्फाल की थोमी सिंह मरोइना अखोगी ओजा नोंगथोंबम रूपचंद्र लुचिंगबा लेंबिरखिबा UPF की थौमी सिंगबो इकाई खुमनबा उटबा ओइना आमसु की थौमी सिंगना लेंयान फि खुदोल तमखि
ngarang pochai kusinabagi thauramasida Jiri Development Organization ki President N Sadananda Meitei, General Secretary H Priyananda Singh amadi Vice President W Nandakishore Singh su saruk yakhi. All Manipur Government Higher Secondary Regularized Lecturers Association ki President Romesh Rajkumar na thadorokpa cherol amada matam sangna taknaduna lakpa oja singh ki tolop ki matangda lengakna chahi asigi June ki tang 18 da Manipur Services Rules 2022 ki amendment adugi matangda wafam khara phongdokladuna mari leinaba authority ki pungning chingsilakli ki tang 18 2022 da Finance Department ki pay implementation cell na koi Manipur Service Revised Pay 5th Amendment Rules 2022 thobikhiba adugi matangda kari wafam khatang ai thamjage hariba amendment asigi serial number 15 ki remark kalamda thambiriba wafam haibadi akoi normal increment asi akoi BA training tawba exam adugi haidopagi date gi no to release ogani na haina thambiriba wafam adu sina maram aduna akoi yamna chayna ba ma tamamna ba ma PBD mayamda tasingnamak BEd asi akogi lecturer gi appointment gi wenadi hana mandatory oiramdabani nongna semgi ba 2021 gi December tang ani thoki ba no ba ara gi matung oi inna BEd asi mandatory wena happy rakebini ana akogi maroina 2016 da recruit to bikhi ba akogi regularized group amadi MPSC group ki lecturer singji ayamba matam dugi ara da BEd asi requirement oidabana ayamba oja sing koi BEd training asi chat khidri aduna talak asi da koi PIC na topi rei ba order increment all to bagi matang se china koi lecturer ayamba rum soan bagi piba mama lei ba aduna hari ba hirmasi matang da mari ne ba authority da koi che chang thajakre amuhana media gi thong da mari ne ba authority gi pung chinghinjari aduga roina na hajujig lei ba koi gi training gi status asi akoina Manipur government gi oina deputation da pibiri ba sit asi JM College of Teacher Education da 56 kaptani and 56 kaptaji da leiba untrained lecturer leiri myam je si myam training people da yana khudum jada ba ma oibna koi mamang ida koi gi primary oja sing gi hakta to bikhi ba koi gi mass training ma to bikhi ba dugumna lecturer myam gi su akang na ba matam pibira ga training lotion hanbada kitang puning ting jinjani government gi aduga haju leiri ba chayna ba increment ho to bagi matang sisu kitang gengsin biraga haribo phamasi haribo cross asi rakthuk pinaba ai mari ne ba authority da appeal tawjari. Thank you. Manipur da COVID-19 ki anuba case leptana hengalakli ngarang COVID ki anuba case yangkai mapan thengnakre rajya ki haksel loising na thokop cherol amada ngarang COVID ki sample chahumga humbutra mapan changeng tobada mio yangkai mapan ki masada positive oiba thengnakre hairi positive oiba ki chang chada 35.3 oiki nakal amaromda COVID ki phibam number moiraga Manipur lenga ki makhada leiba school sing July gi tang 23 phawba class tawba thingkre Kangla manungda maichau teret ki mitam khinbiu haina Southeast Asia Cultural Organization SICO gi publicity secretary thangjam inokjana thadorpa cherol amada phongdoragli cherol asina hai Manipur gi yelhumi mitei phurup asigi manat amasung lining gi top masak leijaragi adubu laibak thibadi mitei ayamba Hindu lining lahon khibadagi phurup ki chanarolda maring marangba horki masigi maramdi iramda masida ningthau pamhaibana panba hokiba kumja lising amaga chamapan subna mapan gi August ki 19 dagi hauraga iramda masigi inat ki saktamda yamna chauna akaiba pirakhibanani madugi mahina ngasidi leiba ki thoram singi chatnalon kaitharakpa amadi phurup ki saktamda chauna akaiba pirakli Kanglei khunai gi inat amasung lining gi saktam mangselakhiba sina malem gi leimaidagi mitei phurup asina kangkhul mutkhiba yabagi mi paiba leiribane Kanglei khunai gi sitharuraba lon inat chatnabi honalon chat amasung lining na chingba hingat ihau kankat an bahaibasi Kanglei jai khoi gi mangda tariba tangai fadraba tofam thokpa ithaudang ni hairi paliba lenga kasina maichau taret ki mitam nongmaijing singda khinna ba paikhalakliba thabak thoramasi Sikona haraubaga loinana thagatpa phongdokjari cherola sinama kha taraduna maichau taret asiga yamna naksinaba henasu maru oiba henasu mafam chaba inak nakna suleiba kangla manungda tongana maichau taret ki mitam su khinaba athuba matamda lenga kasina honna biragadi miyam gi apen ba haibadu amuk hena oigani haina sikona logjai haina phongdoragle maramaduna
Kangla manungdasu Maichau Taret ki mitam khinbiduna Maichau Taret ka Kangla ga leinari bamari adu matam adugi puari ki thodok sing adu mayek senghansi haina cherola sina makhata na phongdorakli. Sorok Atingbi Youth Club SAYC na sinduna tha sigi ahumdagi Hilghat Maninglaikai Community Hall da Kangkhut Nipan na saruk yadana chatharagliba ahanba Hilghat GP Mix Kang Tournament 2022 gi ngarang MNC Ningthembam amadi LEC Babupara timani na sanakiba match amada LEC Babupara na toss ngamduna maikei khanki aduga MNC Ningthembam na kang kapa hoki apiba matamgi manungda MNC Ningthembam na LEC Babupara bo Panjal Taramari Mapanda maithiba piki match asida L Ranjit Kumar Singh na umpire oibiki hayeng tang Taramari gi match da Ichel Club Dibong amadi Hilghat GP Kangkhut sanaragani. Aroibada maruoiba pau amukhanna Rohan Kumar Jha Kasar gi DC oina thopuragani aduga Kasar gi DC Kirti Jolina Kamrup Jila gi DC oina thopuragani tongan balup kayana ichauna awaba taraba singda tengbang pibagi thabak makhatana chathari matam sangna taknaduna lakpa oja singi tolop ki matangda wafam khara phongdorakle Manipurda COVID ki anuba case hengalakle lenga ki makhada leiba school sing tha sigi kunmari phawba class toba thingkhre Kangla manungda Maichau Taret ki mitam khinbiu haina siko na phongdorakre amasung Kang tournament ta ngarang MNC Ningthembam na LEC Babupara bu maithian khre Lakhipur Online YouTube channel gi khomjinba pau sandok jaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare